Rapiu tingwang zan gasu LCFD mai KHAIMIMAI tu CHAMWILEI dau khaye khadi rapiu tingwang tu thwane hai gasu KHAIMIMAI dau releng PAWAN pi khai jaba maleng jeng gasu cheje tu wai inyo program ta ki releng program highlight tu haine call to receive hana PAMAI alumni LCFD Child Evangelism Fellowship CEF Ministry ga inyo kambang boy Sikkim branch ga tudi tu wai Nagaland ga wangja kam releng kam khaini de Sibosin ga present worship Brother GUIMACHANG bo MARENMAI and Wizon bo THIUMILO alumni LCFD panai nyo chalui zu khai sune Sibosin ga scripture reading we SAMUILIU in bung panyo kam khai sune Sibosin ga aliu leng prachu chang bo sermon kawi cham jing khra sai aliu skwang ki bo Z SIRONBOU NEWMAI alumni LCFD lecturer in MTC Manipur tuwai sai pani NTC ga lecturer kamba me sai pasin baga special number brother TASIKAMBOU chawang worship team member LCFD pani chalui kawi phuang khai sune sai kanam thu baga thank you bo cham kathwat khai bo cham sai ali news khwang ti bo pastor kai kho wi zona mai pani lu khai sune sai kanam bogu tendwanra paki ga lu khai sune intercessory hai sai offering collection closing hymn prayer pakyang dra paki ga lu khai sune sai kan pasin baga takyura kam ke wanglo aliura piu tu thon khet su ke aliu tu gu khai piu tingwang khuga CHAMWILEI chalui thu su ke chunwi gu PIPAD bo zawjiu paswanga aliu wang ke khadi CHAMWILEI thon bo lui thu ke palamra rapiu hai kangam bo rawange Sara ramai pakyang nariga kangambo sawange Psalms number 95 verses 1 to 3 Tatwailui paryak Rex ki manyogu paryan akhat kasusum siu KHAIMIMAI KHAIMIMAI ga tingwangut THOIDAM gadi ba pi khaibo THIULO sai inyo alibu tendwan lepa gu kheng chu khainai tinggelam tingtheng ring zwambo rapi tingwang zo hoba na tu thwane aliu dum kangleng ring ting san PAWAN ga san bo pi khai jaba mukum Lidum kang lain kumugu nalan luiting samra natu thwan samra leng se kumugu PAWAN kui vikhai jabam wan leng jeng na thank you e tanai halugu service ka participate chu kharamai nagu kui sam din kharamai charau ken kharamai natu thwan buri chu kharamai KHAIMIMAI tu nang pau khailo thintiu khailo kadi haiga wangjau khaija king kharamai king khai jabamai jau khai jabamai KHAIMIMAI tu nang pau khailo aliugu PAWAN hai THOIDAM go PAWAN pichu khailo refugee suzan ga hai bi hi nasi ko humma khenge amen sai tu wai worship team mai ne PAWAN du khaira si khaye ali piu jisu krista jan ga ni LCFD mai babam tam lam long ka ba mai hi na tu ali tame long lam suni di greetings bi khaye nali mai hi na jisu pen ga ni wi bam ra boy chu ji mulu me Tanai aliu HAIBO service ka padam lu chamra leng PAWAN pi khai bajeng niu pastor ministry khadi aliu mai hi na tu thank you e aliu mai hi na chungwi je padam lu cham khai Hiu buina ring rabo luisi chiu khai lo wa kuga Buina ring rabo jamsi ning kailo akuga kawi bo jam ring bo ning kailo lumra kawi bo mai swanga bo jam mai ring rabo jam kawi bo mai swanga bo jam mai ring rabo jam Krista niu bi khai bo jam si mai ring rabo jam niu buina ring rabo jam si THIULO non pu mai du sa jiu ku ba me
we will my song of jam my ring rabo jam we will my song of jam my ring rabo jam ma sang mo sam king you ring rabo jam Rabo patoy ka wimo mahinaga pilo ran kai piu jisu ting ting ma san kai ka wimo mai swang abo chan mai ring rabo my swang abo jam my ring abo jam Krista kun sane lu sa diange Kungbo LCFD madong pabam tam jebam tadi pabam go WANGJIU nit nai go thadam hasim chang je phangmo chulo mahi ni to thone Thainai aliu koi chamking chamkhair bo bam sai kolosimai padong madai chelarian niagane mingiu katang kolosimai padong madai chelarian niagane mingiu katang niaga sai kheng sau mane ning ting charak si jiu tingwang tu thon jiu kheng bam lo sumga
TINGWANG NIU PAWAN KUWIBO PIKHAIJIU KRISTA GU KAKUNG BOCHAM SE PAURAN NURA ALIU LENDI KEKHENG THIU KHAILO PALAMRA HAIZENGA SU TUHOI ATUBANG MAN BAMBUE MADAIGA SITUJIU NIU DIN RABU SE MASANJIU DIN NGAM NURA KEKHENG THIU KHAILO MINGYUGA MALUM MAK MAIDUNG KHUGA NINGTINGJIU NALIU NIU KAWI KAMLO BUITHEN KAMLO RAMATANULO HAIJI TINGWANG GU MASAN BOLA KENGE KHAIMIMAI MATHIU TO KAM CHARIU Aliu liang my Christian fellowship Delhi ga ba mai Aliu MATHIU wi ba malume idi wi ba me kadi ku MATHIU wi me ji zatin khani ye thainai man COVID-19 don jenga su kachriu madi pliu chun ka bok madi puon di sa thindalo thinsiralo ktiu malum ko madi bam sune tiza raputi ngongya ko mu technology pi khai bijiu dom bam tam bam da di do aleng nilio le khenti khai bam nilio leng ini khenti khai bam khado lamba mai ju wi chang we tiza tingon thon kyu amen tiza thaina men giving your time for a timeless God tiblanga ini me khenti khai kni bai za aleng tiu personal tiza dunya ka to bam cha su ini khenti khai kni bu bam boy di me khenti chang khai kni bam boy tiza aliu chmaina gu human clock versus a clock of eternity tingwango haisa nia lam chima sa dola boy aliu gura pakka kharo na boy temporal thu boy haira eternity forever ding theng na bam kra boy tiu sai su ji haiknia wanga machaksi haiknia wanga alam si ti ma sa aliu daw club sai su ji thaina men in you giving your time which is finite for an infinite ting tang kabambo rawang timeless God but ting puan new tiralo ting puan ri lam kabambo rawang lam gali makhem chum dan thai to khoi inu ding khai kni bra civilizations have come and gone great leaders Zupo katong dictators chuang mai hajiu ga lung khanglo ji tat kami boy nations lung khanglo ji tat kami boy ji tingwang a God is an unchanging God a timeless God din khani this I aliu new hakumbugo aliu go temporal time hakumbugo puan haije tingwang khuga the God of eternity khuga pikhabi sai rapu ji sukristaniu Galilee ga chablu ji tro haije phe pa tinga smai sang mangyu du pi kim khai pi sak khai tiu khai kumja ali kam ngam sunei dis ali go puan hai tiu ngo pi khara kam ke thai dau ali ki khunga jona ra cham ma khem bu thi buan ba me tiu bra hakum gu wan ga pandemic new diseases new war new katam bo smai sai thi new pa bambo maksai hakum gu adu ali du re ka bambo kdi pi ga problem pa ka bambo wan kumatinga hai ja Delam takaralo, tingwang do de tisu thon kiralo because the Bible says rejoice in the Lord always. Haja kum sang kum bai. Jonah chapter 2 verse 9 garo haimam kumja. Pa haiji chakha lungan toba muanga chriu zbam opsiu sipala bamuanga tingwang yo thon kiwe this is din khai bambame a hymn of thanksgiving. Salvation belongs to the Lord. Ran padbo zuring baija tingwang ho ba Matthew kungaw khaibja. Aliu leng ki kun leng aje we chang wi ba me jisa thaina men tingong lu COVID-19 don jenga sudi thon ki we plamra kha do alam lu jiu kha dom pau lu jiu tiu truang mathen truang kap truang chunwi truang chui tiu truang kheng tiu truang mathen truang ku bai ja wan hai ja wang tang lu sai su ja tingong thon nei jisa inu din khai kni boy tai do lockdown wan ga alam di wa kham khara kha bam di bam school ta mami bliu schedule tammi pliugo timing has a break off to me kampang me tips says pui piu mai di the two side puan ke muira lo the two side is a pliu pi daus ba muan ga in time son din khai kri bra tingwang leng no timing has schedule has pi khai bisa wa he na za pani tim wim sri din khani ye palamra ki khunga kumpa bon ga idi aligu family go prayer points ga di khaiju ali puan na tin sir leng kheng ju ke puan tin sir kheng ju ke tip dinga a breakthrough khar bamboi ali leng wa ka chabo tingwan pi kha bisu ali thai man ra puan ni tin si ji bi ji ba me the productive ti ba me ti ni din khai kni be kulona to khoi Colosseum dai go nia ga chro ka tang disa li go Bible reading puni din khai mine disa Colosseum has nam has a
AD 60 61 katang hai ja kui nam thiu ni boy tu di ka thi ka tan bo amwan ga hai ja kampak ni boy kamba ni boy tiu sai su jiu hakumbu wan ga hai si natural lo hakum ko timing tu ramne timing wan ga ji inu ui bidu ali ni mening din chapa khani boy pelamra Colossia ma hai ji sibuan ga hai ja seeing thing katamai philosophy katamo maksai waka katipo katamai maksai nzadung katambara chamdimbo maksai haibnai chingi rabo haibnai chingi marabo maksai chiu chgang gfui mai MATHIU haja pludong bombard tu malani din sai pludu rapu ji sukusa ko chabamwanga katibonga pludu pilumo khara katibo ni ba MATHIU sa poni dine beware PAWAN HAIZE TINWI MAKSA DAULAGE KADI PIRIMAI ATU KUFUIBA MATINGA HINDUS MAIDI MUSLIM MAIDI KATAM religion ATU TUWAI FUIBA MBOI TIU BITINGA HAIZE AINE KUMAZAI GALUNA LO BATING HAIZE TINWI LO TIU ROKHA MBOI Colosseum MADAIGU MANGYUGA especially SIGANDI ROKHA MBO use your opportunity well TIU GUBAMBOI TIU SAISUSI INTAINAI HABLAMGA Colosseum DUNGDU TINGWANG NIU APO NI ROKHA BITINGA just 5-6 words. Number 1, prayer. Thank you, Milo Jube. Prayer. And son bong sutron kadi alingam he na kamulin sunji sikrama open and lock haja tingwang zangani kamkrabo khenchirabo. Deleng khenchirabo mission kamraleng mpuile ka kilo. Might witness kamraleng puile ka kilo aleng personal teacher missionary mdur dintake playing I think to ke has a Paul go didn't have with this is how you use your time carefully. One has a 10 weibo to buy the Tingwang and capability has a way being watchful. The boy Greek language say Gregorian testicle way. Tibra one machang ning ting sees you freeze bumbo. One machang natural law indega natural cadenji bumbo. She come the being watchful to go away. Watch menu tower. Hagat sabluju. Sawangin bo, saw talking bo to Fuikabam Kumwe, to Tritinga. Do you say Hakumbuania, Aliu Haizat? Puan Kamahamazu, mission length, Tingwang length, Itune dine, HAIBO one Haizat, HAIBO Ting Puan has Aliu Mabwe. Tingwang gift, life has Aliu Puan. Do you say HAIBO Gazet? Aliu Tingwang Pika Master Dollar. But use a Patsaliba aside to walk in wisdom, being thankful, do you? Tingwang the ton to see the lumra boy boy. Kadi peri one side the kansamera depression you freeze you suicide comedy bambe. Maksai katam they try to find happiness and joy through other means. The pliko si wang talam rangkang the sense lan tin gloimi sen delam tarabo. Chun kuibo one any company bo loimi sen delam tarabo. That is why finding peace and giving thanks to God. Tingwang the ton you see the lungra baise. Aliu leng hakum one bamme to the ping seremeduke. Tingwang bam khai the ton you look at you see look. To walk in wisdom, verse 5. Agan dalim de sirabo. The seeing things out, the seeing things of Sophia, the Bible got Proverbs got this one, they got this one. If Sophia to the Tingwang the highway. Tingwang winning ding hailusiu tingwang winning ding silusi aliu has a lungra and come kg boy pelambra tingwang winning ding kaimage sai. Next we go following verse ka puikyu sai towards outsiders main lelam ka menu Hindus mai Muslim mai masai katam menu ali the free khai tinga dikum mai bo. Do they see Jesus in us? Rapi Jesus sa the huo ngau pa ma Facebook, Twitter, Instagram katam WhatsApp alat alu ni tibambo. Do they see Jesus in us? Timbo question has a bum message. Ning ting silo, Timbo lad bum has a liu. Siluke. Dan lam nen lam sang mai tibwe. Outsiders tibla kai. Verse 5 ga Colosseum daigo verse 5 or hamza. In ding hai nibra. Placion, this is a Greek word kadbame. Neighbor tibwe. Neighbor tib has in deal dimbo. To sali ni sikra baisa. Kihang kirim ron mawe ali word limited tibam sisa. Sidu ding hai way. Neighbors is anything that is close by to you. Taidaura. Facebook, I knew Sikma, America, Lamdi, Europe, Lamdi, Australia, Africa, China, Japan, they love Akama, family, boy. They are all your neighbors. We have to redefine the word neighbor. Redefine the sign. War a taxilan or war free cylinder of bombs. A two free hype tinga. Tingwang, our neighbors, my Amandan Lanka, my lung hype tinga.
ali dun di kum zai mo pa lo ji fui ma sa do la boy love your neighbors as yourself tingwang do lung sara lo khadi nugu neighbors mai place mai do ai je kung lung sa lo ji sai tingin di ai na leng ye ji ali ai je si kha lum boy love them please lung sa lo talk to them type to them Kui belad niu Jisu Krista la niu please ding khai below ti niu ding khai ni boy ji sai SIRONBOU the freaky website to speak with grace. Lung set new alat name kuibo taido ripri puan sami so is alung chundi alung chunlan has I alat amun gani din pa boy. This is the kuibo tingwang ne khu bam thena tingwang khu la puan has right pa jabam misai kui meliang has lung set new mai do alami suneti ini lu khat gu bamme so that we can respond well. Verse 5 ga ali freaky thing as be gracious. The Lui has a name we you by the responding of the language and have a one but think one the Tingwang and ripe website. Remember Daniel many week Rapi Jesus Christa Masai katam go Bible go literal law to my Bible go character kings and king has a Tingwang name one rapper you king to devotion has a people thing prasi king seal bombardi Tingwang name sing one rapper look but Ting one has a Tingwang boy tell you see a good my boy but cut tin kailo no the piri has a macha halno to a leng pi khai ko tell you as mangai with okay there's a decum zaiga ali I put on up one has a tin mui kat samuro Tingwang name witness kambo Tingwang name mission name aku buat aja dia kumsa pikai apa tu saya tu koi ini berkakat literal lo maigu logic masang maigu free khai tinggal saja kedi pilih kak semai ke kengira kamu takhu bo lumpom lat atu migrem lat Allah atu main daiden bambo sikum labliang tu sepuan aja kamu apa gossiping latumbo maksai ketam bama aku migrem atu daiden bambo we kan depa bambo my side sini bambo sukum kamu ni mliang boy tu sai daiden ni the leng we bahai mening surolo ti question ni kan ni boy geng krabo kum hai jai when are you going to spend time for that ti question ni kan ni boy semai ke kengra na bom khai buon theng bom khai chu lu khai chu di to congrats ni asai new na realize chona ro chumai khang siam din bam me na tinga childhood gam tinga buon hai buang ni chu koi na ta ni chu na ni teenage kha lu khang sai buon hai ta de chu siron ma na new young adults na literal adult to me ting khang tinga ti buon has pak ge ju siro na maza na ni middle age khang tinga ja buon has pai lem me ka ju di ba me siro na na ni old age ting khang mi bo tan pau tam pe wong sai ting hai se buon has pak ta de lem ta de pai ta de ting klik kum ju in the blink of an eye wa he na ka mi kum wan bam boy this is how chmai na has chmai buon has chaksi lung ma sa daw la bi tin khai ni mai mazima lo sima ga tudi mo kom khai tin na kom go ba me tu woi has buon de tingwang ngai lung khale buon de positive tu ke ti ni din khai kni bo this side to koi chmai na khang siam ni din ko bam ja you create history by not following the rules blindly ti din bam boy nani wa ka ta sibo mainin tumaning taw rang ngam ka me decide you just don't follow the rules blindly but by seizing the moment ti boy we have go one moment kadana ni min clue tinganya naleng opportunity we pi tinga jan nang si je kam clue pi nya nang kam si bang de buon nang kam halu ma ga sai kong sang kong mi bi ni ting khai ni boy tingwang na long sai show it thoi len lo tingwang na long sai thoi din pa lo kam lo ti buon ha ja liu si lo ke to koi ali go college ga in holiday tinga pli wang surama ini aku student dulu ini din khap keng jeng me spend time more with old people walking season lo ti boy naliu hajan na pau na pem na pui bi to kung e tu sai ting buon na ji people lo tingwang lat new din ba makum ju lung sa bo ti we ju sai the best way to spend it is spend your time give your time that's love
best spent to see anyway. 10 tithing of time to new sin simalu simag to the Thailand agu Manipur Theological College ga Singapore ma pui music kati pui Mrs. Wang Kechi ju pui wang e paniu ali de ding khai ba me pa hai wang India ga touring ta ju nia ju khachu nia ji ta ju Bible College hin ga school ka tam mission school hin ga chala din ta ju bam pui boy ina ka tu dine madam how come you come from so far off land to teach us music for free music ti by the India ga kung so kung me see pani dem khale to challenge you bame I give my time as 10 tithe you bamboy you say to kum khat ga ya chiu khat fan ra jing wang an people boy freely I do not earn I have one ga rangkang the sense len khadi agu music ani I earn till ma ti wang an people me way. How many of us aliu tsmai hakum ngam kam sui MATHIU in din khai ni boy to hoi tingwang pi pane ti sai puan to hoi ti din khai ni boy aliu sina mayo akasina mayo anapyo we wong mo ti bame pa hai si gari matani boy liwang lo ti boy liwang bi di na khani putu ni to hoi no one sak de THIUMILO ti tinga fui si ma ga ti kadi pi ni ga tingwang ni aliu leng gari pi khai mam boy ba ting puan pi khai mam boy ti din nang I ha chak si ma ge au ting lang tang banai ha ne banai apum ha saudi alu tara bo ti mai ni si ma boy gari mata gan lu ti di ana pi ni tuition tara bo maksai tuition pay mi bo ti bell bi khabi se o thoi puan tang bane ti sa pa wan gadi in din khai ni bra ha kum mai za tingwang ni pi khai bam bo we bu na ana pi ni gari mata gan kum jiu aliu za chak siluma ge sai bel ka biu banai ra tizu tatro mera boy tikhip to hoi de ting pon na jaliu sima sai dau kla boy ma khang siam ni ne time is money ti we in din khai ni time is never money si som de paman kong diang e ti din khai ni boy palamra rangkang the sense lan ra jin na fi ngam lu boy ba puan you cannot add one single day in your life my friends si sinama yo pui pi mayo na wa kam di na ngai je KHAISAN bo tu khati kam do la ti ni din khai kani boy tu sai ali wa ja puan ja ali ne kam klu si bam de lo tu sai investment kam su ye puan investment ka kam ti bra I asina pio pastor bezalel ni din khai ba me pa ha Netherlands ga ba matinga na ma hai si hapta khat ga maksa nai khat ga masa chiu khat ga pungya pung summa meng ting mudu kang khab wan ba me tiwe tu za si bank ko mo tiwe time bank tiwe si kum wa hai si plu ni na ting meng ting mudu meng kang kha ni ba hai za plu ting kham tinga plu leng we bu timing sai si o na hai wan cha kriu kam khai ne awang cha ma kai kam khai ne sai na leng hai nang ting kham tinga nam do long khai ji bi tu hai si walan nu bu ye tliu nu bu ye tiwe tu sai si kum the time investment tu ko ke to ko ali ni human clock samai tingwang ali leng pi khai ko bu human clock hai za we bu investment to ko je kam khai jiu investment kam khai bam sai in the clocks of eternity ting thang has a nang new spend your leng nang new tin leng has a game mali mlan bam suni tu so spend it wisely invest it now in the clocks of eternity to you din khai kni bu keng jang ke bam me thai do apiu hai si a lockdown bam ju kreng ta ni ju bam me Tiup sa sui ini betul, lah kating apiu nang haja tingmen rai, nang ni kam se kreng sip tani udin ne. Nakar masa nakar afi aben haja ha mera boy, $18 mera boy, tiup tinggal ia kreng, awu farm poin ing ngau silam, tu sa sui itat hagen itin kai. Ini ulung gawang tinggal, adi bu family prayer ga last week ini NEWMAI. Ni khang sia mai ga bamba hai si tingwang let kampong me bamba, tingwang let ken noi kami bamba tiwe. Aki pui anai ro ninge anai ben hang kan ji pa lo mi je mai keng pui piu masai ana mai keng pa lo ma kha ban di in you ha ga challenge ka ye pating buan aliu fi aliu ben nang ni maza ba ma kum jiu na khat ma sa na khara aliu mi di $5 ro ni wang mi sura boy aliu kondi chiu do club won ni wang mi sura boy si bitinga whatever you have learned nang de chiu khami ba nang de kati khami nang de pa khat mi bunya aku ga bam dia mera bu sai su
you can invest your time in reading the word of God tingwang lat haise to khoi haise nang invest you karabon mi boi ti yin din khai taw ju sai asi sinama yaw ini kanam thu ga ni din khani bza tingwang ni gadi bi haise you go dam khalus you there's only one thing he wants to do khachang kharo ni nge in to fellowship lu khani ye but ting pon ma zalung ki khani ye no tu din ba mai sai nang I haise ali go time ti ngoni pi khai ba mai pi khai san de ju wi lo pa ni bi khyang thim pi mi ra boy inu din khai kani bra to khoi hakum go kam khan yi tu sai number 1 nang in de kum kam ra ba tu sai nugu nang new kam ni ka changbo nang new kam ni ka changbo haja chului thurab ma ten gram ma maksai game 10 gram ma maksai YouTube ga mora ma maksai Facebooking ga ma Instagram ga ma man the kam dum zon kam ma every time invite Christ into your life tingwang dum zang nu the ka kung ka chang ba kho rabbi Jesus Christ ai mazang nu na kam ba me sai you're spending your life you're investing your time with God this I rabbi tingwang ni pu mi idea chu mi ti gu bamboi thai daw inu changam kam wan ga di agu YouTube ga inu le doziu Ravi Zacharias to khoi pa popular thai kum cancer am raja ham ni ti di palat ken ji za le khu ga lum bom khai YouTube ga khaloziu speaker khaloziu chungam kam ten kam tinga alen keng dawlo ba me palat keng you politics kati khai bo keng ba me sironma David Wood maksai Alan Barr katam ai za I keng mo season no chungam kam tinga you can listen to your YouTube maksai Facebooking ga di kui balaniu ting pon has a thinwi ba me sai make it a habit so my ken ko failure ken bam jin kan sai su di su kuma bon ga ni we you're not starting it so in khai kni bra tingwang niu na leng puan pi khai ba ma ja puan hai ja tingwa agu ali gu life it is lu ke puan life ali ring ding it is a kat pa ju lung khai gam ke ti ni din khai ni ju sai tingwang yo leng pi khai ba gam bu puan hai ja tingwang le pi ra kam su ke God given time is not just minutes it's not just seconds it's not just hours to di ali go life tisa tingwang pi khai ba mai za won chak khaji pi mene haji ta mene tu ma boy aring ting pi khai mu je tingwang ko kat ba lu ke tiu pi ga tingwang ni thodam ka deep khat THIUMILO amen Fomli mai MATHIU na to ara pujan ga su adaw khalane achun ku wi bo cham mai MATHIU no ku ga pau khaye palambo thai nai di mai hi nang niu fomlingo madui ga padam lu khai ba zenga su na liu tu di zo thon kiwe kiuza ligo program ga padam lu khai za chalui niu chalat niu tingong la kenga su fomli mai MATHIU na tu ko chu khai za kuru HAIBO thoi khai za ka ba mai MATHIU na tu di zo thon ki bo cham se pau khaye na liu MATHIU na ri ga ara pi gu kang ki bo thoidam agi manai bo na liu ri ga awong khai bo chulo aliu program go podon thiu za tat kulendra lenzeng ga so ina fomli mai MATHIU na song thiu za aliu pi mu khum ki de sai MATHIU na song thiu za I ke khen thiu khai ne aliu mai hinang ke khen thiu khe ting ka di dam lu za ka dam pau thiu za ka bambo ting gel lam bambo aliu ra pu tingwang Jehovah danai di thanai di wonlenda bugu timik pawan ga di nang ting theng za aliu ra pu thiu za aliu tu mangai mak za aliu tu lungsa za nang aliu tu thoi khai za ka bambo zeng ga su rawon tingwang na tu di za thon ki we thanai di aliu liang mai Christian Fellowship Delhi tu di nang lungsa ba me nang kung ba me ka tibo rapiu aliu pulun thiu zo ngau lenza rapiu tingwang na tu thon kyu zo ba me aliu gu kring tinga tat kemi boga pawan ga aliu gu ngam kam ga aliu don hin ga rapiu nang aliu tu kha khai zo ba me nang aliu tu malong khai zo ba me haizenga su thainai na tu ka hombo gu pawan ga di rapiu aliu mai dong kang na
10 cubitinga rui cubitinga wahi nang si agi manaiza 10 kilobo zenga su rawang tingwang na tu di za thon kyu lani ai du za rapyu thanai na tu maning makongza famling tu chalung sa za padam lu khai za ka ba mai chalui niu na lekeng niu din khai za kru khai za ka ba mai limai MATHIU na ri ga di rapi tingwang mali malan bo rapyu jisu krista gu agi manai bo THOIDAM sa pluri ga di wong khai bo THIULO lugu kring tinga rapyu pluna tu mangai makza na 10,000 sanza lungra lengdi rapina na thoi khailo famling mai MATHIU na chu khai za ka ba mai padam lu khai za ka ba mai aliu ri ga di rapyu aliu gu malum di tan san khangza aliu mai dung kang di rapyo na tu phut ma za MAGENTHIUJIU bidi kaman bo wan bidi PAWAN machang na aliu chap na tip za rapyo aliu bam lu ra leng rapina na aliu mai MATHIU no ti thoi khailo na tu di zo thon kiwe rapi tingwang nang na liu ronga zo khai zu ka bam kum online da boring tinga di ali gu ngam kam ga di incuza ali fumlingu church ku ministry ga di rapi nang ali tung kha khai bo chulo li mai dung kang rapi no luzam ga ta 10,000 sanza ali lunglu ra leng rapi nang na mai MATHIU no tu THOIDAM KHAISAN nang ali tu lung sa ra leng zu ka bam bo ali tu thoi khai zu ka bam bo zenga so to hoi di ali tu nai ma chang kong zu ka bam bo ali tu ran khai piu jisu krista na zenga wa hi na kom za khenglan ba me Amen. Thon kiwe mai MATHIU tu. MATHIU ibaram lume aliu khakata da khoma bam tadi sara tu thon kiu ra lai puan da macham wai se jiu ka CHAMWILEI ithiu khara balui sai ithiuwe ithiuwe nang kendi Rapiu nang lung set pen niu Say mag then ni thon bam me Rapiu to food kai lage Rapiu nang chun din kai lo KHAIMIMAI maringang ra Kadiri to free makra Rabiwa to food kai lage